Izbačeni su. Alo? Halo? Da, izvolite, pitanje gospodine. Dobro večer. Da, dobro večer, izvolite. Imam jedno pitanje za vas. Ajmo. Kad će naš prijatelj Petar Kekanović uspjeti završiti faks? On završava faks kad potplati profesora. Inače ovako neće moći. Eto, lijep pozdrav. Alo, izvolite. Ajmo pitanje. Da, dobro večer, izvolite. Imam problema sa prijateljima. Dobro. To je to. Eto, lijep pozdrav. Idemo dalje. To je, ovdje vidim probleme sa prijateljima imate, to su veliki, znači znate za probleme s prijateljima i vama je ovdje karta, niste gledali kad sam pričao. Dobro, plavi konac na desnu ruku se nosi ovdje, to je protiv problema za prijatelje. To je, nema spavanja, još sam malo tu s vama, oko 12 minuta i 47 sekundi po tarotu i vi pitajte, javljajte se. Evo, znači ne spuštite slušalice da se slegne energija od duhova i zovite za potvrdu. Također, znači šta da obučete prilikom uplate, najvažnija stvar na svijetu, obavezno se javite i da vidimo situaciju. To je, zovite, pitajte i nešto možemo i da vidimo. Neke stvari mogu da se reše, neke ne, neke su uopštene, neke nisu. Međutim, opet je nekako drugačije kad znaš svoju budućnost nego kad ne znaš. Bar ja tako mislim. Ja kad sam bio mali, stalno su mi gledali budućnost. Stalno, te ovo, te ono, te ovako, te onako, te ovako, te onako. I šta? Tad je bilo mnogo čarobnjaka i svi su mi isto rekli. Svako mi je rekao isto moju sudbinu, nije ko sad to. I to je bilo to. I bile su prave veštice sa metlama, skazanim. Alo, izvolite. Halo? Da, izvolite, ajmo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite gospodine, ajmo. Recite mi, zanima me financije u ovoj godini. U 8. mjesecu vam ide velike finansije. Preokrenut će vam se život. Znači veliki dobitak u 8. mjesecu. Strpite se i to je to. To je za ovu godinu. Lijep pozdrav. Znači veći novac u pitanju. Nije ono sad bez veze. Mada sad su ovi globalisti to smanjili 1,0. Sad je 100 evra ko prošle godine 10. Samo su cene to digli i to je. Tako da, ali veći novac. Gleda se roba šta može da se kupi za robu. Ne gleda se to novac. Pa moj čukun deda kad je bio šerif na Divljem zapadu imao je platu $80. To je. A sad šerif ima koliko? Ko zna. Par hiljada. Tako da nije isti. A mogo je da kupi šta hoće za te pare. I imam sliku njegovu i šerif, sve sliku se. Idemo dalje, zovite i pitajte.